Whaatalo whantu talafola Radio Samoa I le nei fo I tai au, usimea lau whaafunga o talo le satofi. E iai whale Hawke's Bay was a seo na whaailonga. Ona o leana tawa nau le malo le council a Hawke's Bay e whaailoa whaafanua o lo whaailonga I sone. E ui ele I lava tāpena. O le watoe ta utino le Hawke's Bay Regional Council o leana fosi atu le malo. Le vave whaailoa o sone nei wa mai a whaailonga I lunga o le whaafanua. E whailonga I whale na whaalanga I le whao Gabriel. To I titi tolu se lau whale na sawa I le whaafanua le nei. Peitai, wao fia atu ai mawhale o lo mawhai lava ona no fo ia, a o leo ua sau e le mawhai. Ua na o le ne nefu ai o le toatele ma ua tu I fesili ai le council, I le ese esenga o sone o lo sau I whaafanua ma le tūlanga o lo ia I le taimi nei. Ma o le toatele ua whaali ai tala le news hub le whaanoa noa tele. I se tali mai a le council, o le anata wanau mai le malo le vave whaalu I tua o whaafanua, e ui e le I mai ale lei so e so enga o lo whaia. Tilia male 2 miliona watoe mōli ai se tasi o tangata sa whai ngā luenga I le oranga tamariki I ni whainga whaala tua. O Neha Sharma, o se tasi sa property manager I le oranga tamariki, o la watu ua ia I le Serious Fraud Office, e silia male 2 miliona le tau atua o ngā luenga, na ia tu inatu le kamupania lona lava to alua e au noa, male I loa I le oranga tamariki. Wa molia whaatasi ai nei whainga tau whaasise, ato ai ma le toe whaau I o tupe nei na maua mai kone karate, whaia whaasoli tū la fono, I se au wala e na nā ai. O lo molia fo ita mai ta ia niha, na ia whaasise ina whaamaumaunga, ma e pepelo fo I whaamaumaunga na ia whaailoa ia mauaila na ngā luenga. O whale ale pōlenga I Canterbury, leo lo tu o ia niha, na ia tau mawhai ia maua uma, ele kone karate o lona to alua. E au noa ma le whaailoa, a mea o yeisa conflict of interest. O tupe ele leo lo toe tu o iai, e whaape o lea sa lafo a ngai initia, ma o lo ngā lulue nei lo ofisa leo e toe whaafo I mai. O lo initia niha, se ia vanga na ilo na to o lua ia Amandeep Sharma, lea na tu I luma o le whaamisino ngai kalai estete ana nafi. Whaawau peona leo ina e leo o Potaki, Bay of Plenty, mai le so, whaasolo atu na ia so asau. Ile mai aiol sau ningol maliwa le taita o le gengi a le mongrel mau pana nafi. O le ana ripotia mai yaila au malo si whaapapa, a ngā ise ta avale I whakatane, e le ma mau male no fuanga na whaiele sau ningol maliu, ma e to alua lea ua mōli ai. Mole maua leo e ono whaapopo mōli anga whaasanga ia I la ua watau fia. Ai sau noanga le I pāle mia Chris Hipkins ana po, o se whaanoa noanga le whaalongo atu ua lea e a onga, ma tāponia a wala mo fe malanga inga ona o whainga kengi. Ma e tu ua tupea I leo e whaia la lātou ngā luenga ai mai se ai o le whaau ngā o le malu si anga fōu. Lea ele I lewa o nā lo ia e whaia I e leo whaai unga. O le tae o nei e loa I le tari o le fesili, po ua iai ea ni usila le recession, po o le pa ua le tamau a inga e ala I whaatawa inga ma au nanga lau tele. O le wha le tonu o le tamau a inga, o lo ofua lea I le ono masina so o le aisa tupu le gross domestic product po le GDP. Ma o le tae o nei leo le awha I loa I le reporti o le urua I kuata, o le nei tausanga mai le masino Januari, e o mai ia mati. A o tali e le kuata mua o le lua whilua tolu, o le kuata tāluai na whaamawina I le tesi ono pasene, pa o le GDP ma a whai a e toe sau le reporti le so le mea lave tasi. O lona winga, ua whaamawni a iwa iai ni usi lai se tūlanga pa lona tamau a inga. E ese iwa whina ngā lo tangata so e tau I le tamau a inga mai whale tūpeta I tasi. Ma o le a maua le tali manino I le toe kuata I le sfultasi le tau nei, pe a whaelo mai I le stats and Z. Ma tala moli, wa a mata whai ngā malanga tu usa o le Qantas mai au kilani a ngā I New Yorka. Mo le ulu I taimi o whaamawina I tala whaasolopito, le lele e se ato le Qantas mai au kilani I atunu umamau, e se mai ai ia au sitalia. O le vaiaso nei wa amata I le tolu aso I le vaiaso whai ngā malanga tu usa o nei le Qantas, whaamoe whaau popo I le wha pe au o le masino o ke topa. Ai ele isau le Qantas, o le asana o le eni usila I le sa oanga I New Yorka e peona amata mai yasi tema. Ma o se tau vanga I le vau kamupani wa alele, e le masalo mia le manuia I o tangata whioa ai eanga I le pa ua pasese. Tala nei le flight center I tala le One News, a o iai le taimi nei, e silia ma le lua se lau tā lau lo tau ngofi e tau o pasese le Qantas, nai lo le maketi o lo o iai nei. Telefonala Radio Samoa, Manuel Taiao.